najbolji fudbaler za 2014. godinu u cijelom svijetu je Cristiano Ronaldo. Čestitam Ronaldo, nego reci nam, kada pogledaš odakle si se krenuo i dokle si došao, kako je biti danas Cristiano Ronaldo? Hvala. Kako je biti ja? Joj. Šef se pustim uspira da im kažem par stvari. Još se sjećam kako sve je krenulo. Na ulici bez patika ja sam trenirao. Nisam imao ni 18 godina, a iz Manchestera već je stigla ponuda. U Manchesteru baš smo dobro igrali, tih godina mi smo sve osvojili. Rooney je mogo samo da mi zavidi, jer svi su znali da ja sam najbolji i fenomenalno osjećam se. Ronaldo ja zovem se, fenomenalno igram sad ja. Ronaldo igru rastura i fenomenalno osjećam se. Ronaldo ja zovem se, fenomenalno igram sad ja. Ronaldo igru rastura. A onda u Madrid ja sam došao, prvu noć sam se ko zemlja napio, cijelu drugu noć sam se trijeznio, da bi treći dan igrao El Clasico. A tamo u Barsi mali zeleni, s osmijehom na licu meni prilazi. Kako si mi druže, ja sam ti Messi, mora da si čuo, ja sam ovdje najbolji. Fenomenalno osjećam se, Ronaldo ja zovem se, fenomenalno igraš i ti, al Ronaldo je ipak najbolji i fenomenalno osjećam se, Ronaldo ja zovem se, fenomenalno igraš i ti, al Ronaldo je ipak najbolji. Jedna po jedna zlatna loptica, sakupljamo ih i Messi i ja. Messi ima 4, a ja imam 3, al ko njega jebe ja sam najbolji. Fenomenalno osjećam se, Ronaldo ja zovem se, fenomenalno igraš i ti, al Ronaldo je ipak najbolji. Fenomenalno osjećam se, Ronaldo ja zovem se, fenomenalno igraš i ti, al Ronaldo je ipak najbolji. Oj jebote, Šemso, ako vidiš malo slikavu, fenomenalno igraš i ti, al Ronaldo je ipak najbolji.